Яшәмбе көннәре шәһәребездә төрле чараларга бай булган ял көне буларак узды. Район һәм шәһәр мәдәният йорты каршындагы мәйдан азнакайларны, кунакларны май чабу, ягъни коймак бәйрәменә җыйды. Бәйрәм рухына мул ризыклы ярминкә, кайнар коймак тәбикмәкләр, сый-хөрмәт белән чәй табыннары өстәлде. Азнакайларны район башлыгы Марсель Шайдуллин котлап, мондый бәйрәмнәр районыбызда яшәүче төрле милләт халкын берләштерә, дус тату яшәргә этәргеч бирә дип белдерде үз чыгышында. Барыгызны мотор бәйрәмнәр белән икенче атнага Нәүрүз бәйрәмен үткәрәбез, Алла бирсә, шундый ук ярмарка булачак, ансы инде Шифа кырыенда ел сайын үткәрәбез, чакырабыз сезне шушы мотор бәйрәмнәребезгә. Всех поздравляю с праздником, с Масленицей, дорогие ознакаевцы, дорогие гости нашего города. От всей души поздравляю, желаю крепкого здоровья, удачи, успехов, не болейте, берегите себя, берегите своих близких. С праздником бәйрәм белән. Бәйрәмнәр белән, хөрмәтле азнакайлар, исән сау гына бергә матур итеп эшләргә, матур итеп яшәргә язсын. Май чабу бәйрәме кышны озатып, язны каршылау көннәренә туры килгәнгә күрә, ул икеләтә күңелле булды. Чарада катнашучылар да бергәләп күңел ачтылар, йолага туры китереп бии-бии әйлән-бәйлән уйнадылар. Май чабу бәйрәме районыбызның Актүбә, Яңа юл бистәсе һәм башка җирлекләрдә дә гөрләп узды. Әлеге күңелле чараларга лазертаг уеннарының хәйрия ярышы да өстәлде. Аңлавыгызча, лазертаг саф һавада лазер белән атышу уены. Уенның мәгънәсе көндәшне бластер автоматтан куркыныч булмаган лазер белән төзәп атып җиңелергә мәҗбүр итү. Лазертаг инде ул күңелле итеп вакыт уздыру гына түгел, яшь буынның яңа бер спорт төре дә. Уенда 14 команда катнашып, чын мәгънәсендә ярыш оештырдылар. Атыштылар да, йыгылдылар да, җиңделәр дә. Җиңүчеләргә килгәндә Азнакай җылылык шелтәре предприятиесе командасы беренче, перекрыватель икенче, Әгерҗе авылы командасы өченче урынны яулады. Район башлыгы физик мөмкинлекләре шикле булганнарга матди ярдәм күрсәтү йөзеннән үткәрелгән әлеге чараны оештыручыларга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Лазертаг хәйрия ярышында җыелган акча инвалидлар җәмгыятенә күчереләчәк. Инде спорт чарасыннан соң карашкы яндырылып, майлы коймаклар белән чәй эчү, табигатьтә сыйлану бәйрәмне тагын да ямьләндерде.
болмаймыз, яңғыралай алмасын. Шулай деді балалар. Шулай. Барыңызда білесіз, Азнақай районы ұйышты. Қазір біздің алда ұлы пландар тұрады. Бұл планды, үстел үстінде барымыздан ұқтап үшлейміз. Әлбет міне, планында мөлші, үттештер бар. Міне, біз есіме, қияш әбәтке жеткез, осыға ішке келер. План өте ол біздің үйізге көріш. Міне әдейді өсейді, бір күнде 3 орын деді. Район оны күлмәклік сәурен бүләкей. Қоясы. Зариф абай, рәхмет инде сиңа. Бұл шабайлары. Сабаншыбыз, Әділов Мұхаммед, вот тау грамотасы білен бүләктені. Колхозымыздың комсомол ящикісі, бұл қисын үлкен комитетінің мақтау грамотасы һәм патефон білен бүләктені. Ey kızlar, eğlenisleri bugünün kişi uyumlar şunun bir Müslüman şey. Arkadaşlar, әлі район алдында қызарылық işlerimiz көп. Оқша планы бітелмейді. Міне біз бұнда қорар қабыл еттік. Бұлар Ямалиева мәктүбәге 50 сом зайым, 50 сом трактор акциясы, һәм 50 сом конкурс курсаларға. Үсі де жоқ. Молла Малайы Мирғалиханов Қасимға 25 сом Гүлсізбор һәм 25 сом трактор акциясы. Әтамай ауылынан Климин Андрейға 25 сом зайым салабыз. Кімнәрза көкітәрәбіз. Қазір біздің агитаторымыз Сейді Маяк газетісінде Карл Маркс колхозы турында жазылған мәқалені оқып кетті. İkinci sanlı karşılık brigadası brigadiri Enes Necmiyev. Min yetekçilik ite durgan brigadada kolxozçular zor aktiflik gösterdiler. İginlerini terbiyelev, şu kulenlerini kutav işlerin uğuşlu başkardı. İginlerini uğrap jayı için gerekli korallar, ızgoruylar, urra, çalgı, tırman, seberki hem başka inventarlar olganlık edirlep uyuldu. Brigadada işe çıkmayı kalışı birgede kişi de yok. Hazır o arış, suğu işi, kızı revişte varar. Her kalkışı normanın ütevişi gübreşe. Gültebeylevşi Gimranova, Şemsiyeva ipteşler ayırmışa kırışıp günlük normanın 120%'a ötediler. Bizning tilak iginlerning bir bürdüğünde eren itmişe jiyip alıp devletke topşırdı. Значит, иптешлер, алға табада бүттін күшіне қойыр үшлейміз. Eşliğimiz güzel var, eşliğimiz. Қайтты, колхозға машина қайтты.
uçmuşlarına girişken için Osmanbay rayonunda en birinçilerden bulup tonlu yarımlı boşuna birini. Yaşasın Lenin işi. Üsteşler hikmet yılda kullanın müstegen olduklarını sosyalistik yarıştacılıkçılarını şu boşuna kavgattı. Mene şimdi halka başa uzlaşaktır. Hep rayonda hikmet bloklarını bitirgen en aldımlılar barışak. Eli bir en sıyın işlisini etmedim. Yüzdege, Şat rayonunдағы basılar 1933 yıl neticeleri boyunca yukarı umuşka erişken Karl Marx koltuğunдағы isimdeki koltuğuzga Üşme kızıl oyrap topşırırlar. Tataristan ülke komiteti birinci sekreteri Razumov hem Halk Komissarları Sovyeti Presidentleri Abramov samolyot bilen çöşekler. Folklor ansambli Urak Машина oyunu Esey oğlu. Thank you.
Ашып кайдылар безнең әби бабаларыбызның хәтерендә. Шушы моңлы көйләрдә, җырларда калса да, яңадан кабатланмасын иде. Барыбыз да сау-сәламәт, көннәребез хәерле, тормышларыбыз тыныч, матур булсын дигән теләктә Уразай авылы мәдәният йорты Йылдыз бию коллективының шаян бию белән концертыбызны дәвам итәбез.
Яков. Учали ауылы. Киевская вокаль ансамбль башкаруында татар халык җыры «Суда, суда» Күктәк авылы.
Агыйдел буйлары. Yeşil
сәгыт Дат шуган Кәкре елга авылы баянчылары татар халык көйләренә тезмә. Юкбарға Сухия шоулы.
Динара Минниярова, Мәсәгат авылы.
Нагманович Ляра Гараева Асалина с уйгурским народным танцем «Толлы буляк».
Резида Гыйлажева сүзләре һәм көе Ирекле авылы.
Еш азнақай! Бәхетлі кіші дүнияда, ой туғанда жерге тусаң да, бишігіңде ойнап жатқанда, көз дерлік мотор болсаң да, туған жерін анам деймесе, анам deyip yanıp giymese, şişme suğun uçlap ішкенде, жүрегінде шатлық сезмесе, неге туған кіші дүнияға, бәхетлі ме кіші дүнияда, үстлерінде ефек болса да, сандуғашылар сайрап тұрғанда, бақшалардан гүлдер шыса да, ғұмырда бір қойға көрмесе, бір мұңланып жырлай білмесе, арып толып келген юлшыға, түрлерінде орын бермесе, ник яшеген кіші дүнияда, бәхетлі ме кіші дүнияда, үстелінде күміш табақтан хүрметлері тошып тұрса да, қолларында сүйел болмаса, тер тамшысы езін юмаса, ғұмыры бұй икмек ашапта, тұзлы жердің дәмін тұймаса, бұл бола ма кіші дүнияда, бәхетлі ме кіші дүнияда, шиит жерлерде рахат тұрса да, күмбезлерін бейзап алтыннан, осыл тошта сорай тұрса да, туған йұртын қабат көрмесе, туған жерге ятып өлмесе, яз күнінде гүллер құйырға, қабіріне достар келмесе, ник яшеген кіші дүнияда, бәхетлі ме кіші дүнияда. Қоршауымыз сәхнәбіз түрінде Тотшыған ауылы Сүмбіл балалар бию коллективі, Татар қызлары биюі. Шет жерлерге шықсам, достар сұрай мені. Сенде қойда? Ғараурланы жауап беріп, шаты дауылы азна қайда?
Şöreler olmasa da sirli orman bizim yakta. İlham birip dire yakka, 100 şişmesi alıp yata. Şairleri, jırşçıları şişmelerden mıknattı. Tuğan yakka bağışlanıp, bu meşaralar yangıradı. Şuşu yaktan Nur Ahmedi, Urazay'dan İrip Bedri, birimiz Marcel Ali, Uzi Sirli, Uzi Vadi. Kıyış bilen bire getirdi, İge gitti, avul kırdı. Mene degen şair buldu, İldus degen Ursay'naka. Tuğan жерден ilham algan Kuray yılga suun işken, Жырың sussa mirgayazı, Tını kolak sanduğaşı. Келіп мұнда Ирақлардан Мәхмүд Хәсән yazgan роман. Мұнда туған геройлары тарихларға кіріп қалған. Өткенлерге сұхбат табып, мәсәхетте yazды мұнда. Яшьлегендә жанға якын, сөйгән ярын тапты мұнда. Ижат күшім атсын десең, ну сүйгіше құжа керек. Болды құжаң кебізді. Шағир жанды әне сисқан. Шиғыр язды қырларында, ойып маған yazғадымға. Шиғырлары көшті жырға, дан жырлады туған жерге. Сен қойдың деп сұрасаңыз, мақтана деп ойламаңыз. Туған жерім жырылы дастан, шатыр таулы, азна қайда.
концерт смотр конкурса среди световых клубов и сельских клубов. Давайте мы подарим самые горячие и громкие аплодисменты всем участникам смотра конкурса за их активное участие, а также вам огромное спасибо, наше дорогое и любимое. Внимание, встречайте! Открылся новый магазин детской обуви «Юпик». Мы подготовили достойный ассортимент обуви для детских ножек в соответствии с трендами сезона и необходимые сопутствующие товары. Ваш ребенок в обуви от магазина «Юпик» будет чувствовать себя комфортно в любое время и в любых условиях. Для этого наши консультанты всегда помогут определиться с выбором в соответствии с индивидуальными особенностями вашего ребенка. А наши цены не оставят вам шанса уйти без покупки. Кстати, уже действует скидка 35% на весь зимний ассортимент. Магазин «Юпик» – главный по детской обуви. Ознакаево, Ленина 24, телефон 8 917 261 00 58. Именная ложка – безусловно отличный подарок на праздники и будни. В торговом центре «Шифа» заработал отдел именных подарков для самых любимых. Наши приборы смогут украсить ваш стол и послужат прекрасным подарком на долгие годы. У нас в ассортименте только качественные ложки российского производства. Также оперативно выполним коллективные заказы. Ждем вас по адресу Ознакаево, торговый центр «Шифа», улица Нефтяников, 33, телефон 8 987 173 63 95. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня, открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Диалог Авто» в городе Ознакаево. Шихудинова, 12Б, телефон 99 006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 392 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Ознакаево, Ленина 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Ознакаево. Отправление из Ознакаево в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНРЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.